Shalom, na yen umbaye no wari na urumi ni riondak wene panomde no mengge mentahun. Nina buku Matius pasal 5 ayat 27 nen 30 gudi mentahun. Ar aluak mane jagar olir ke ap ini muru maruk erurak maka yirige wene. Ke ap maruk erurak mondok maka yirige. Wene yi emeku lawa kir kinilu et nore. Oge ondak an wene yi yok kerago. Ke ap pano galok kakla baganen owarok kegen kalok eti ebe obok kinimuru maruk eken araro. Kar kil ebe mangenen maruk ekakagalok. Kil ebe mangeti kirdogo mbol la burao. Panogak ti koba kunik mende mbalogo mondok labumu nen bogor taka unggurak kwak pano. Oge nenaluk koba mende kunik obogar kigik ar oge inom purugu indimu labawak ti ar marugo. Kar kinggi ebe ma ngenen maruk ekakagalok kinggi eti mbalogo bo labino. Kebe apirar wokarek indimu unggunogo yiluk akenen kinggi penak etomarek erogo bu eti panuaro. Nir wene panu wene no oboy metogo. Wa shalom.